Everyone, mayam bukurumjari. Ngasidi Sunday gi vlog matek ama namjage. Morning da koi gi lunch da paneer thongjare ko. Du chaba loraga fish market chatle ba ko. Moi fish market da phangba nga je. Yam chawba katla se. Puklaw bi se. Adu ka ising si ju puklaw bi ngak tane ba. Du ga thangkali sina aina lorak pa puklaw bi ne ba. Du hure nung dang thong doi ne ba ko. Thong bi gi matek ama so ai mayam da share tawjage. Du ga khara mana taw tho ani. Du ga marum su yawram me ba ko. Marum du su marum sina ngauraga marum thongba marum ngauba adu mayam da share tawjarake video da upload tawjarake aduga tawraga thongba khotpa adu su dum ai mayam da share tawjarake ko tu marum ne moin lokthoi ise aduga si puklaw bijing je loi marum pure ba ko adu navratri ne haibagi moi kanu di tawe yamamdre nga se aduga sigi moi gi cutting skill se nga macha sembagi cutting skill se yam phajabane adu mayam da ina idea su le hongnaba knowledge leinaba mayam khang hongnaba na ina si se thoi ki namma ine ba ko kak pasi su yam thuna kak pai tare moise u ma kak sina ne khoi ma sa do pare lien bana ta u ma kak sina oina thoma kai eba ado mayam navratri gi ne na ne nga se moi kaya yolam dre ba ko ado scientifically di navratri da nga moina chana dri se khoi gi marum pu ba se marum je khoina leira sa thok tar ga di marum jina pokthar aga nga me am do yam khalak ka duni dana ado marum do cha thok khra ga di khoina hato ga marum do cha thok ga di nga do develop tawr oidana haibdi nga do yam khalo oidana ko dudugi ne so high scientifically aduga lai gi ne so high ko ado karamana chumino di khangde aduga khoi gi si se kaino se jackfruit se khoi gi thaibong sisu ai thong ba gi video ma share tawr ka ne ko thaibong thong ba yam haw bane ko thaibong thong ba se khoi gi sanga de gi hen hawi so haini ado haw so hawe si se ko aduga ai yumda yora kanda ai khaina ngasai ma nga ma cha lerak pado adu su phasna tawthok sare sigi su ai mathel ma dum ai video da upload tawjarake kamaina thonga da ge habedu su adu nga chik su lor eba ko nga chik ka soibum ga thong ju thagat jarakani adu ga sisina janupi gi yen khitang leibirak pane ba ko ma nga cha da bagi ko adu digi magi khara ma thongbire nungdang da keji ma khai ma leire magi na adu ga si ga ismaina mahi yawi thongbire ba ko adu ga khoigina khoi husband gidi ngang makok to am pam me ba madi aduna makok to ga matong khara ga toraga thongjare nungdang gi ko aduga phatigom khara chaisale smain toraga loire injang sina adu mayam mathangi video ano mayam thagalak ka doini ko adu mayam subscribe tokshin biramo like tok biramo sita leijare nga sai gi yen thongba do janu pi gi ne sisina dunga sisina marum dune ko phuto ga thammane do mathang thagat jaraka doine videos upload tawjarakani do sisna nga tawbudune duga nungdangi chaklena sida leijare mayam yen thongba khara nga thongba khara taraga mayam mathang dong thengnarase anobu video mayam hakat jarake ado ngai biramo mathang dong thengnanaba mayam support tawbiramo ko mathang dong thengnarase bye bye